itum ga thudu alang sun sedami ma alang di jinu sedami lang lo video la sing hala lo sun record pen buklang ko ada dundu la dana ber alai blok nang lang so thegong lo ala sudim na tumna ke dampo asi alang ni jinu tame cherulo alang ni itum hala pala lang sun keme san paklang thek pot hidden waterfall made salbar alang sun no itum dampom lo alang li jinu nampak lang sun lang mi hoy masih jum taket dami pun hang du mane yar pu jilo porque du lang mesen pu masih taket dami pulo jala seng tum lang tha tapen hala jinu alang di jinu han tame churolo alang di itum phan an lang suna kime nampak lang he pola se hitum tapi ni ka humul dami pute neng mathalo mat ki wang lo pini ase nang lang dun thadong tum no tum ki dam lo ong jono arni du ko mase theklong de lo lapen lapu bang hedi asok don tum hedi asok ki men lobon non kerot apor tanang li lo mate rot hor hak te merot ta kerot hor lok lo inglong mase don don tum inglong ke lang mesen ho lar long do lang mesen dong long hai don tum yo pumar prakte se uf enjoy that lo ho lahar long thadu theklong ni lapen nitum non ki dam ji bang ke pu lo don tum yo pu apuna se sala bata lang sundu pu senang tha ate non to tang de langsung di man pari dampo mate mau kili lo porang itu mana pacing tupo guys mana langsung nanti nih paklangku how are you all I hope all are fine and so we are going to waterfall and see our friend also there so donatum itum bin humala ala manalang sun waterfall da bom lo itum non to war beng non ingloro akli bom lo yo adi place adventure pick donatum ये जब हम लोग अभी जाने वाला वाटरफॉल में बहुत एडवेंचर होगा दोस्तों तो देखते रहे ना कि कितना एडवेंचर और कितना एडवेंचर नहीं तो आई होप हम भी एडवेंचर आप सब लोग भी कोई ना कोई तो एडवेंचर हो ही होगा ना सजन तुम सपोर्ट बांगे ना सोलो और पैकेज के क्लेम अभी रीते लांग तुम जो और पैकेज के क्लेम दा ओ सिंको नि जमन जान तुम यो काइफो रूम से नन पन पर जान तुम चलो senang lah tuh kita damlong lah jo nanti cuma ang bong sih mana langsung ni lipan nasi dam bom lo mana lang rogi citong lo kita non langsung sedang bom lah adi me pun dan me sam do lo kar beng long hai di मौसम तो आज बहुत अच्छा है अभी ठंड भी लग रहा है हम लोग तो पहुंचने वाला है वाटरफॉल चौक जहरना क्या बोलते हैं हिंदी से हमको मालूम नहीं था तो बताइए आप लोग वाटरफॉल को हिंदी से कैसे बोलते हैं ओ जन तुम लांग चोर लगाइयो लांग नमन जुनी ने तुम जिंदा में जिनामा लांग जुन तो लाइजर फोटो में लांग जुन लांग चोर लांग दम दम तुम तो लांग ना तुम kalau solang tuh masih kebang lo benangnya pasti nanti melangnya juga ya yo so guys very adventure in this place so hope I request to all those who want to visit Salwar waterfall the hidden waterfall so those who want to see and come and please visit to the Salwar waterfall so हम लोग भी पहुंचने वाला है अभी कैसा होगा वाटरफॉल जो अभी हम तुम आप सब लोग अभी आप सभी लोग को दिखाने वाला हूँ जो और ये प्लेस तो बहुत एडवेंचर और पहाड़ मतलब कि पहाड़ तो बहुत ऊंचा है डोन तो और लॉन्ग तलांग में से तुम जो पत्थर भी एकदम मतलब कि क्या ही बोलो यार पत्थर तो बहुत ही बड़ा सा और सुंदर भी है और ये झारू का so what you are writing some people names maybe कुछ लिखा है लेकिन अभी तो कुछ मिट भी गया है तो अच्छा से देख नहीं पाया so guys
वाटरफॉल में पहुँचने तक हम सभी लोग को वाटरफॉल दिखाएगा कि कैसा है। अभी वाटरफॉल में पहुँचने वाला है, जहाँ सामने आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। तो आप लोग को मतलब कि ये माइक का प्रॉब्लम से सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो वाटरफॉल तो हम लोग का नज़दीक में ही है, पहुँचने वाला है। तो देखते रहना आज मेरा वीडियो में कि वाटरफॉल कैसा होगा, आप लोग को आगे से भी बता रहा है। और हम लोग कभी जारी रखा है कि वाटरफॉल में पहुँचने के लिए। तो सपोर्ट करते रहना दोस्तों। और जो मेरा चैनल में 500 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट टू रीच इन 500 सब्सक्राइबर दोस्त गाइस। Finally guys, nangli daprang po yo. Amay dasatar ang lo. Binhum Salawar waterfall. तो नंगन बम तो गाइस जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच ही गया। तो वाटरफॉल में अभी पहुँच गया। तो मेरे चैनल में जो नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी 500 सब्सक्राइबर होने वाला है गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे को, मतलब हमको। तो अभी तुम लोग का सुंदर सा जगह अभी लेकर दिखाने वाला हूँ कि वाटरफॉल पहुँच ही गया। तो देखते रहना। तो चलो गाइस किधर से चलेंगे, शायद यहाँ से तो खतरा हो सकता है। तो हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। विल गोइंग फ्रॉम दैट साइड, देयर विल बी सम मे बी डेंजरस, so we have to work with another way. So keep watching guys, I show you a very beautiful waterfall and adventure. So we are going now a beautiful adventure waterfall. The waterfall name was Salawar waterfall. Salawar waterfall. In the Binhum village guys. Those who want to visit, please contact us and we will show you. ये रहा, अभी तो पानी थोड़ा कम है, फिर भी दिखाऊंगा। इतना दूर से जो आया है आप सभी लोग को दिखाने के लिए वाटरफॉल। क्या नज़ारा देखने को मिला है गाइस। सब हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इसलिए हम लोग का जो कार्बी व्यक्ति है, हम लोग का कार्बी आंगलोंग में जो महान लोग है, वो लोग ने सही नाम दिया कि कार्बी आंगलोंग। तो गाइस किमान धुनिया वाटरफॉल है जो तो बिनहुम वाटरफॉल। बिनहुम माने सलवार वाटरफॉल तुम सलवार अब मैं मेरिया से डोलो लगे हेलो दाटो अलंसु है दाटो अंगलों मत हो कुआन अंगलों में रंदो हो ला थाक्सियन ला लांग दन तुम ला थाक्सियन ला लांग नन बांगा नन बांगा ला किचेंग से वाटरफॉल दन तुम ला किचेंग से दिन लो ला लाफ की जो ला गिली लांग मत ना दन तुम लांग जो अपन ओ अच्छा का तो लांग कि पूछ तक नन से डाक ना लांग जो अभी में ना लिखी लो तुम पानी ना के बाद दुखी हो तो तुम बिनहुम वाटरफॉल लांग लिखी लो हाला ला इसी वाटरफॉल एकदम हाला एकदम Yang silang mesen bote, yang mesen bote like subscribe share kena saudara tu, sekarang dia cerah cerah nanya, adi mak long arlong dong फिर नहीं जाता तो adi mak बाल मसन लो जो। तो कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा है तो दोस्तों लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब ना भूलें।
और जहाँ तक कि मैं पहुँच गया हूँ वाटरफॉल में, आगे मैं तुमको आप सभी लोग को बताने वाला था कि हम लोग कहाँ जाने वाला है। तो आज पहुँच गया है जो वाटरफॉल देखने के लिए। आप लोग के लिए इतना खास नहीं होगा, फिर मेरे लिए इतना खास है ये। बहुत दिन से आने के लिए मतलब कि आने के लिए जारी रखा था, तो आज पहुँच ही गया। Adi mana lah tu alang tu lang mesin. Mana phone apa lang siapa? आप लोग सभी को नेट दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मेरे पीछे वाटरफॉल है, हम बीचों बीच में आ गया है। तो देखिए रे, मेरा पीछे पहाड़ है और मैं थोड़ा सा डर भी लग रहा हूँ। ये रहा मेरे पीछे वाटरफॉल है। मतलब क्या लगी कि तो मैं बात यहाँ पर मतलब कि वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज पहले बार अच्छा लग रहा है कि वीडियो वाटरफॉल को देखने में ठंडा भी लग रहा है। तो हम नेक्स्ट सीरियस वाला वीडियो जो वाटरफॉल हाफ टाइम वाटरफॉल था वो सभी लोग ने देखा, तो डिस्क्रिप्शन पे होगा, जाके देखिए इधर में। तो हम अलग जगह में भी दिखाने वाला है। तो वी आर गोइंग टू रीच गाइस। सो आई विल शो यू वाटरफॉल। अभी दिखाएगा आप सभी को ना जो मैंने पकड़ा वाटरफॉल Jambesan. Kalau mau waterfall yang terjauh lama. Jo. Cuma sih sam double look. Jo. Bola kan. Saya waterfall yang terjauh. langsung lah dah video kami sedang lo information of video lah jangan harus kirim jadi kita ada kami pilih teman dulu ya Nihang Niku ini kita pada
langsung malah ni kan kita bang ni tu. Oh, jom. Pasal tu ada blonde ni ada lang belum kalau. Belum tak boleh. Jadi mana ni? Berada. Kang samlang silu lang tu. Silu ada thai le bondo tu malam ni sampai. Yo, aku buat dia suka thai long lah pun. Kau nak lama sen mak? Lama sen. Lama sen, dah kuliah. Lama sih, bangun yang sebentar. Ayo dah. Oh, lama sudah. Langsung berlanggar sen dah tu. Macam mana pun lang mana? Mana kau sih? Masa pun macam mana cerita lo? Langsung berlanggar sen mana dia? Langsung ini cerita lo kinian ke? Mama nak subscribe kira ni subscribe kira tu ni cerita lo pasal ni subscribe apa penda pun lebih tinggi. Mapla ini fan section ini lo, mate nanti mana ni mana video lang, lang section ini lo, mate alamat tu section lagi. Blogger cinta jo jike tu, alang jinu tu pura hop le. Blogger mana me jo jike, mate video selam tadi, isi jo jike hop le. Kalau dak mesti jo kibang, hai lu man, mana kibang long term fishing ko dak alamat lo. Kibang long elang me sini lo, kibang long elang me. Jangan tiba kan kita baca ini kita kibang long tu me sini ko. Cuma nak blogging, nengok lah tu nak kibang long kan tu long tang tu di sini ko. Kan kita hai lu mana video, video mata server pada kolom. Server pada kolom kan kita kibang long cuma di sini hai lu leta. Sedang tu lalak tu mana api pernah pacingnya. Terus kan si video ko dalam hidup mata kijon na sini ko. Tapi support by nak ko tu. Ni kan yang ni pada tu mana sini lang kita mana si mana kanong. I hope ni video long mungkin nang support din kita nanti lo. Mate nanti mana kalau nanti ni lo. Tapi jangan support dengan karbidian kita silakan nanti. Mate efrang kita me efrang kita nak jamret na. Tapi non lang ko lang sa video ba lang sila lang jot na ito. Kasi mai yung kita may tahay do la. Lakan ko lang ni kita bang ulo kita senara chiu Chiu position na tuhan ng bori kita lang ni sampai ke bisa bot ilo le. Lalu mo alang si mai kam pig na do. Yung humani mari. Inglong ar lok sa je na mina kumahan. Do lang sun ke lang me sa don buat. Lang sun ke lang me sun lo. See guys, the waterfall was amazing and adventure. See the waterfall behind me. So, Salawar waterfall. Let's enjoy the waterfall, guys. See it. Please mention in the comment section what was the waterfall and how was the waterfall. So, this is the Salawar waterfall. All on my parents coming to see this waterfall. The waterfall name was Salawar waterfall. So all are busy taking video. This boys also very मतलब बहुत वीडियो लेने में और फोटो खींचने में और ये मेरा दोस्त पूरा भीगा हुआ है ये वाटर में पूरा फोटो खींचने की वजह से सब भीग रहा है सिवाय मैं इसमें मैं भीगने वाला जो इस वाटरफॉल में तो कैसे लगा मेरा वाटरफॉल मेरा नहीं यार क्या हम भी बोल दिया मेरा नहीं मतलब ये बिनहुम का जगह में और बिनहुम का जगह में एक वाटरफॉल का नाम सलवर वाटरफॉल है तो मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में बता देना कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि ये वाटरफॉल कैसा है और मतलब कि क्या बताया यार प्लीज मेंशन द कमेंट please mention whatever I can't talk English too much but also I'm trying to be perfect in English so jadi bila nah kita nang lang đi kìa nhà đã cầm cái món này thì lắm rồi đấy họ
guys, now to mga hem kita pulo jo. Yo, video tak pernah lo. Video tu lang may pikan ha. Oi. Asi non Dia potong. non dam ju phi dai non ni phong wang tung chung wang tung cheng tu be. Bang tung tung Bang ah. cuy lah, hai lah, Yo. Lang may pik. Làm mấy pik han. Ni. Kita lo. Itu adim may pik. Oh, di mana làm mấy pik ni nak duduk dalam ni. Oh, bang bom ni. Oh, kita ki bang lak lo kan ni lak lo ni. Lak le. Lang ni si mau head ating lo non je, lang ni report. Alang tu lang macam non dum dia sedang ju. Jadi dia non last tu non dum hem nama pulo yo. Sama macam nun lo. Aku langsung tu. Masih ini channel lo kini nama kita subscribe saja non dum deh. Support mai kenang sat lo. So pul ini lo. Jo. Pudun dam thap dam plumat kim dah long long itu yang bidi bang dah hina long long tu. Ini dia sudah ada pul. An bang cer holo ki bang mahal lo pik. Ro kili pun ang sana kita tu media salam gadi. Halo. Mo kita dah pun dah. Ha? Cok lo. Ahi mang ni bang laki or thai dah bilo sana cok lo tu lagi sang. Mana? Tu celang tak deh. Masih celang yo. Aku yar puai him tu boh pik lagi. Là chưa chúng ta có hiểm trên bông thì nó cái đam nó chúng nó làm xuống tới lăng lo mà thì explore sang lo đi mang mấy cái mission thải đâu đó là phụ lo hay lo anh đi mang này đi bằng chuyên chế đang sang để đặt cái này chuyên chế đang tìm được thì nó có cũng thích không là sai cũng sudah lama chuyên chế đang tìm alo langsung mang aja oh lah đó nó đặt nó thì nó chỉ mang lang li jinus ta mẹ mana video tag long bot hai no pen ni la first improve long paklang ko na no na tunan bang hem tiran sipo badlan tun nga apor da do lo no kidan ni long hai do biglan ing no lo kana kali don video ka salam joy ki le vlogging isi vlogging ache man joy ki le don na him chulang dei adi meng sam pi don la puloi no ni kidam lo khang ram yu ta tian nang kok lo ekdom artu jo da tek nan kok tian nang kok lo phawok ping phawok pik lo ben gay ke bang udah he kita noni kang sam de ki chum de he mina du boy pura sudah pene pene no du pura susai bose men jethi lo mane na tum tame arju herji mena hang pina phu su de defa phu su de defa de lo cerap itu na sa lo ka cerap itu la hai no te mini jumang bong bapu yang senang dengan bisa sudah tahai mane te bok het se da mo tum pu hai lo pik adi mangai adi ma pu gilang yang apa kelang badim nonton tum deh, adi mah pulau yo, lah phone mata network belang nonton network lang, astik tek lang lela, lang makan, becari jah belang ni phone lang di phone nonton tum, langsung phone macam nak tum mana apa kelang ilo, ni kan video sama langsung phone lang no lang nama macam apa kelang ilo nonton jah phone lah lo, apa macam apa kelang ini lo, lang tum han kan video sama apa macam apa kelang ti lo, sarok dam bom silam ni yang kan bom nonton mana. Alam yo kita lo yo. Asbom nanti video selam yo. Network ta abedan tu. Network astik ta theknong le dale dale. Tapu nampak lang mereka bade. Di mana hem kecedan tu pemon le. Apa nang tu nampak lang dia jon. Network bang ngadak nang la adim. Network bang ye. Hello phone as brightness tu le nampak lang pon tu. Network bang theklang bota hela yo stige chatta be Airtel ta Jio ta be ba tu la theklang no ke Airtel ta Jio ta be a phone ni phone hela da dum jo ta ben sela tum han video selam diloran 500 subscriber kili putra so phone me selam dilo yo approve la lo bang lang sun dim lo lang sun non ki pu cheng dim lo se tim ben hot thak du hot thak hala theklang krik du hala theklang ki du theklang thai ta lo la ma network ma se velo da kai phone chi call lo no thai network ba lo da tu aku ujar pun dah cepat duplik le tim lang adun
langsung tek long le pinang te lang mun di da tek long le pinang pini se fast tem lang langsung acuhan on akko la me mucor dalon dum la senenga romp pe kan non rama ju te nang kok lo jo inki an non dum la inki an lo inki an ta dakan tari cukle mang dum do bin hum tor hedi bin hum tor kan dakan da kam cukle bang do none cek ajo se non ki tek kono ko ala mang itum ke bang hai lo pik lo network ma da pe pete ma san do network ve pete kaun si khai lo la jong fa town na roi jong fa town na rai rong rai person te network kan du thai non ken ve lo network ma se chi thang sok lo da network phone chingki mane emergency phanang so that unedet pusta me da ke network ma se velo athimani network lang lo jo network ma se ve yo asti khali battery ta velo non baji kriniram yit like average shopsi 1247 at lo don tum se non hem na kidam sinong po mane taware began dam network के बारे में बोलना ही और तो मेरा वीडियो यहाँ तक कंक्लूड कर देना चाहता हूँ आप सभी लोग को धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरा वीडियो देखे और जो मेरा वीडियो में ना आया वो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।